Or section 6 tong request for obtaining information. RTX ng bisingo pori nake aro sajak tongo bahke nang information obtain khainai. Ekhenke RTA ko sajak tong nang nini kok bai nang sari mano demand khaimano. Engkake the SPI will give you appropriate assistance. Tak ang RTA saimya ble ang sui ke ora RTA ang saimana musungo. Ke nang saimana musuma bai no eite kaisa o information nini yago phaya. O kom norok joton kabe khrayari di. You must have desire to obtain. Nang mana musunya sak nin ro phayabo. Almost main important. Take action kanke nang English bo simeya. Ko oro bo simeya Bangla simano. Ke information officer bo nino konikok no maya. No information na baki bo interpreter sun manao. Omo bo kaisa procedure tongo. Ke language is not a barrier in terms of obtaining information. Because case of Saka, it is equivalent to your fundamental right. Okay, section 6 of the Kaisa, take Nikok Sazato, Kaisa, no information officer, Sinimaya, Omobai and Tam Kane. It has to make Korba information Tania. He cannot ask, but Kunus Homebo Sumaya. Okay, Tamosimiman, none of Butike Honai. Almost Simin Sumano. Ami ita Kibabe Patai. From the Nini permanent address ho dakho nai ba nini bottoman je address ho omo sarate bo kono sungmaya omo bosung ka mane he is malab bo breach khayu ta olono bo violate khayu so ke sungtam buji kha o RTA also important nono je SPI yo tam sungnai ta kiri di sungka ke nung sade section 6 to lekha se goboino omo kesop sar omo pura legislation or phunuglia norok section 6 thangi pori nei di an kok thik na thik ya nangka ke omono belai nangmani ke taw sungto sin sakang mongol sarbo saiklang kha kesop sarbo saka now let us naigana butike sung file kene ke abon sakang sao public authority nangka ke je authority bo kendro ni rang bai ke central ba rajyo ni rang bai ke state ni rang bai je Hamselin Kainero. Borono Suno information Marnai. Jessica Mano. Bake within 30 days. Get some proscos Kaya. Tirisdin Dianketa Munai. Tirisdin Diakanke or Ectos Hazatongo. Omono Aircom legislation, Jazaga, officer could be Nipokeni Rangmaru as a matter of fine. Ego. Section 20 penalties and disciplinary action. Otoba ang sacrifice Tangmano. Ang jadi ni SPI yo, ang information relia, ba ang manipulate bo khaimia, ang manipulate khaimia, ang manufacture bo khaimia, ang I cannot destroy the evidence, destroy the information. We call sabjani sama kahai, neng senamjak no mana baga simisi, kintu bo senamai di manglak, senamai di khang kakeno, saya makan something went wrong. Mungkin sasingo biman sama ni. That teaching something 100% post khali tongo matlab tamo o post akri mas mana nang nai omo karon manipulate khaimya genuine information sungma kha ke tamo suntos haima kha ke tamo how we will apply sung ba ke abung nai ka ke ang no just example one tamo Joto state no tongo information officer, meko Tripura Public Information Commission tongo. Sini Tripura ke Gurkha Basti. Just Thanai Masono se Chief Information Commissioner manu. Ngangke o Information Commissioner ni other sara penalty ya. O je penalty bo o fine bo Information Commissioner ya ke yo maya. Ngke tabu phaidi sing oro tongo bahke nang atie khenai. Ikodo noro nai di ang no kisa phone songo download RTF form. Nolo kha noro RTF file khana thanga ke o website thangi noro khaima nodo ke download khaidi tawo sing nai di apore yang phaike noga na application making request for information nolo kha application request for application for information okay sing o puila je nukmani abono sing click thaika do application making request for information. Okay, iko hai kya?
nukha hingke te kaisa kok mutunare di SBIU je sobonde borma awu pokti tangin di SBIU bo masma tongnai public authority o karon sobonde borma sejagi thangmano transparent mano kintu a jagani SBIU bo masma tongnai te kaisa ke o act 2005 pass mani ya bolo within 100 days SBIU must be there 100 days onek second lai thangka mane tamo SBIU masma tongnai ang pujogi de makha SBIU bo masma tongnai ngangke ang waisa ang nijin ate khene thangmani forest department no for bosu pata makha nei ke ano a SBIU sawo একটা প্রেসক্রাইব ফর্ম দङ नों फर्म बाय फिलआप खाइ र फाइदिन छ yang ज फाइदै खेदो किन्तु ते कासे को अमा हाइकुनो प्रेसक्राइब गरे नों आंनो पुला सामनि नों डिजाइन इफ यू हैव डिजाइन यू कैन हैव इनफॉरमेशन थाङै व्हाइट पेपर बो सैनै 10 टा गरे नों इनफॉरमेशन कालेक्ट खाइमे बाट अनेक गोबां अफिसानो सानाय प्रेसक्राइब फर्म नों फाइल खाइदों नै के दिस इज द प्रेसक्राइब फर्म बुझिखदा अमो न खा RTI ni prescribed form. Iko tabuk rom de SBIU to nengwaro department ready mano. Se suppose Tripura University. Ang tahu example rona se sengtabo Tripura Bidhan Sabha seng RTI khenai. Hingke RTI hingke ke te kaisa joto website no information officer designated tongo. Or naidi iko no nuka public information officer. Now let us see who is he. Kage iko nuka no or nuka na iko Sri Subhankar iko nuka saching oseng samani joto department no ha tolan sini khanga dabu jikhada hingke joto website o nung saimana nangnai jemon Tripura ni government ni agriculture tongo higher education tongo hingke nung aro thangai seina nangya so website ni nung SBIU sabo directly identify kamuta National University do rogo ponani rangtubang manamu hingga kita mau bong ni kaisa scheme tongo Government of India Tribal Welfare Ministry of Tribal Welfare Government of India aro sawo top class educational institution ita top class scholarship noi tongo hingga a jaga top class o national law school ni hotel list tongo iko an loge kesob baheno a scholarship mano hingga India ni pasta law college tongo NLS Bangalore, Hyderabad, NLIU tongo ke symbiosis te NLIU Bhopal, ang Bhopal porima jaga. Hingke no list tongo ka ang plate donan seka. Hingke no wansu ka ang Bhopal phan ma thanai, Hyderabad phan ma thanai, symbiosis phan ma thanai. Hake ang porimeya. Fees very expensive. Hingke plate ni reza loko ka ke no ani list tongo ka ani Bhopal ke sop ka ke NLS Bangalore. Hingke tamuka sengpasi karang rena nanglia. Last of them ka angkasa take herika ministry wo je what is the procedure for obtaining information ke how much amount is being given for scholarship. Ke anbol ke sobo muto mana seng first year ro scholarship mangka 1,74,000 rupees. Ang RTI khaken ke no Ministry of Tribal Welfare ni CPIO Central Public Information Officer ano phone khaikya hello Are you Mr. Deborman? क्या आंसर yes. आपने आके फाइल किया मिनिस्ट्री पे अच्छा जी मैंने किया आपका इन्फॉर्मेशन मिलने बहुत समय लगेगा लेकिन आपका स्कॉलरशिप हम लोग दे सकते हैं सब क्या आंसर का आप किस मतलब यू नीड मनी और इन्फॉर्मेशन क्या आंसर का आप स्कॉलरशिप डाल दो बाद में इन्फॉर्मेशन दिन छाता 2 दिन पे ना आने अकाउंट ऑफ 1,74,000 स्कॉलरशिप आपका इको आने लोग कैसे तो सिंगली वो सिंगली प्रूफ तो Okay, next year almost RTI kan tika next year ke 1,23,000 makasan. Ke RTI as a weapon, it's very useful. Kebangma borok sakri bo mang kha RTI file khenai. Ke kebangma borok ni kaisa ta mang kha te kaisa apol an example do. Written exam na kha bu phan bo mung same. Bu candidate ni bu bo same. Ei candidate bo mung ke same, bu phan bo ke alada. যে অফার ছবি তো ইনকে যে বরক সেকেন্ড আ ফার্স্ট নিয়া ওকে ফার্স্ট ফাইলিয়া ইনকে ডিপার্টমেন্ট নাম সাকা এটা তোমারও হিংসাও এটা বাবার নাম বলেছে এটা তোমারই অফার ইনকে আজ সিনাই বরিতাম খাইকা RTI রেজাল্ট নো নাইখা ইনকে বিনি মুংছে কিন্তু অফিসও বিনি মুংতিনো বুফান মুং আলাদা RTI খাইকা
Ke lologi department bono call ma khaike aje hamnai no masaka tumi jao nang sidi bini chok chakri omo triprani kaisa fact so RTI Inke legislative assembly no gobang ma mohai dong success stories dong inke sing asui dong thingya ang iko nongni somisa dong bang mai kok salayo ang nong no mas hamani omorani kaisa successful kaisa success ta karon NDPS to ঠিক আছে NDPS আবো সানাই কিন্তু RTI is more of a strong weapon কারণ ও যে সামানি accountability গেতে কাছে transparency accountability is the objective of this act ke omo angi ko bangma borok saitheng ka ang just act khaimanta ke once bundor buji khana nei ke jodi no to প্রশ্ন তো question তো ha ke ano busmi mano iko noni department ni through the somisa to ke nong no subai mano ke ang wansukta ke omo nani o RTI no saklai mo ke 1985 sing naido puila NDPS sekang kok sana sekang ke no sing khnaudo sini tripura sing city kai thono city phator thangoni salayu ke NDPS ang porimani ba ang je saimani ke naide saimani ke hai sini narcotic te signing to do narcotic abo kaisa Greek word ke narcos abo mana sleep thunani da abo saken muktri phayu ke narcotic drugs ke psychotropic ke abo nini behavior ba nini suppose mental kaisa yo change khaisu da ke tabo narcotic psychotropic substance sing bujina thanga ke omo to kaisa consumption sing omo drugs is a consumption in different form ke sing baksa drugs no go through injection ke baksa to go bukung tinao ke baksa to go different way the drugs consume khaijabo ke sing naidi jefro narcotics and drugs substance study khaike tiprao maximum o je tabu tablet manufactured sopaita sinoro manufactured tablet ba manufactured data from the yaba tablet hindi ba fentanyl hindi ba heroin hindi abro tripura manufactured yabo imported okay drugs comes in two way intercountry te interstate ke intercountry sing Southeast Asia Southwest Asia ang dogon naike sing onek somoy ang Pakistan Bangladesh Pakistan ti hapoyo Afghanistan Iran ti hapoyo yang ke yo Myanmar Burma ang tiro hapaita ke India hapai mani ke tahu sing NDPS gawang mo jinis tongo je Tripura ni bagi important subject ko ka ganja ke te kaisa nung NDPS ek na khan ke Government of India permission rei cultivate khaibo Government of India permission ke tahu ganja ko cultivate khaimono ke bono opium ke poppy rock aboro pongota kopua rock aboro kaimano kintu with the permission of the Government of India tahu let us come to Tripura or NDPS ko kaisa section tongo cultivation of ganja ko cultivate khaimano but with the permission of the state government Tripura tangi ganja tanjak saidama no permission is issued this is the reason permission issue khaijak bagino ganja tanjago and it is one of the banned substance under NPS or banned substance. So, it's a banned substance. About Tripura government notified it's a banned substance. Okay? Nadi or NDPS Japan study can hang quite tin chapter is very important. One, contraband substance. Okay? Contraband substance no kasuna ekatabo implementing agency. Sabo abake police. Okay? Police ni pore sabo je intake khainai intake ni khainai ni sanga sabo je in connivance je borok business of link khainai je borok yo conspirator ba je borok abet khainai even abatement je khainai ike angor একটা section tongo no mukhe bana jaga na je NDPS ni amsu provision tongo which is so protective and NDPS proof is very important proof ma eke romi maya abakai Inke police ni bo bela important function tongo o jaga inke police rok BSF rongi special power tongo inke o act of police rentam duty boro mang khage no media no tui photo mabo a photo boro
মেজিস্ট্রেট বা যেটা ডেজিগনেটেড জুডিশিয়াল অফিসার নাও রিপোর্ট মা পাঠাবো আবহাই ওকে অমুক কেস কোনি কোথাম ফটো যে টাক্স অমুক ওকে নাও ওকে লাস্ট ওকে থ্রিবো থাঙ্গো অমনো ইট ইজ রিপোর্টেড আবো ইটস এ রিপোর্টেড কেস ওকে আং দো সাথে সাথে হাই কোর্টনি যে ইম্পর্টেন্ট কেস অফ হরিচরণ ভার্সেস স্টেট অফ ত্রিপুরা অব 2018 ni case chief justice ka role bota patna thanai boje দুঃখ প্রকাশ খাইয়া কষ্ট যে সাকাবো এনডিপিএস নতে বসাবো আং এক্সাক্ট স্ট্যাটিস্টিক্স বগি থাকা 600 জনা কেসও ইনভলভ নে বিসিং 400 জনানো বেল ওয়াই তাঙ্গি বড় বেল তাঙ্গি as per section 27 of this act হাজাক দङ বেল মঞ্জুরিয়া বেল আন্দাজি রিমেয়া the PP has to oppose সরকার উকিল oppose খাইয়া নাঙ্গো আমি বেল রিমেয়া থেকে ব জাস্টিস করুলতাম সা যখন বেল না নায় আমার মার শরীর খারাপ আমার মেয়ের শরীর খারাপ কিন্তু নং সমাজের ড্রাগ সাপ্লাই খাই নষ্ট খাই তোর মানে অমন কুশন হইতে জাস্টিস করুল দ্যাট ইউ নং তো বিজনেস খাই তো ড্রাগস তে 289 কেজি মানজা গোয়া যেটা ও যে কেস হরিচন্দ্রনি কেস ব মানজা খা 289 কিলোস অফ গাঁজা okay later on investigation report high court ni just hano investigation report of manjangnai plus Tripura ni NDPS ni case okay jefru government of Tripura government ni DGP report rakha that some kabama case pending gete kaisa kanke amsa case manjakha okay now the question is bail remaining even lower court of question khaje kya how can you give bail okay bail bo antajiri me o jaga even section 27 salak to karon obon ang saw ning romja kha buyang drugs nang thi tongo ning romja kha ke ni ama hamia ni babo hamia ni ning bail nai ne bake সরকারি উকিল অবজেকশন দেয়া ওই বড় বেল মান নি প্রশ্ন খাই যাও যে আবন ইয়া বলো তাম কা যত জুডিশিয়াল অফিসার বেল রিমালিয়া ও আফটার দিস জাজমেন্টটা গোবাং নং খুব নানা শেয়ার খাইনাম সুমানি ওকে जों ग्रामार डेफिनेशन दङ ओके जों खोनाना ओ जरायबो एडिक्टिं खाबले ओके एडिक्ट नि मीनिंग तामो आबो ओ एक्स हाता नायदि एडिक्ट नि मीनिंग बसक नायदि means a person who has dependence on any narcotics drugs or psychotropic substance bo depend খাইমা দং খাবো তে ইয়া কারিস মালিয়া ও যে কন্ট্রোভেন্ট সাবস্টেন্স যেটা ইউজ খাইমিয়া যেটা সরকার একদম ব্যান খাইজাক bo abosar dong simalia এই আপিরং সং এডিক্ট হনো বাক্সা addict to mobile tau sung mobile addicting tong edwa abo sung mobile sara tong me but abo ni utility na alada again o jaga te kaise interesting thing dor mo jonare de drugs ni consumption bo je drugs tinai but different weight of the yudo but tinta weight of the mano kaisa kanke small quantity te kaisa kanke more than small less than commercial তে কাছে more than commercial quantity তিনটা ভাবে বটে ইউ কাছে কি কিসি সাথে ইউদো ব কিসুসা আবো কাছে ওয়েট দङ জায়গা as per the act সাজাক দङ বো সাও commercial quantity আবো লংনো ফনোগান দङ তে কাছে কে ও psychotropic substance তাম or definition কে small quantity তাম commercial by small quantity sing বুজিনা নাঙর কে বুজিনা কাকে নাইদি বাক্সা বড় মানজা গ এই কো 500 গ্রাম গাঁজা ওকে বাক্সা বড় মানজা গো 30 কেজি গাঁজা বলতে মানজা গো ওকে কিন্তু ওর সাজা কে পানিশমেন্ট কাকে ও ওয়েট ডিটারমাইন খাই 500 গ্রাম সাজা 500 গ্রাম যে সিডি মানজা নাই বিনি সাজা কে কম 20 কেজি নো পর মানজা কে বিন সাজা কে গবাং কিন্তু ইয়া 5 কেজি কে 500 से গবাং 20 নিচে নিচে আপনি তিনটা ভাবে সাজাও আগাবো নন নুগান Mungkin hanya penalties. Anglo kisah mo pori itu nadi ini kisah sekarang mo semua. When the contravention involves small quantity, kisi sado small quantity abo bono small quantity kan abo tongwang puno kan. Jadi ni bo jikon saya kisah bermanja kah with regress imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 10,000 rupees or with both. Mungkin under NDPS manja kamane bo kom no 6 মাস বমা দংনাই bo 6 মাস মাস মা দংনাই তে bo বসে 10,000 rupees fine bo mas mar nai bo yogya under NDPS
je tablet phan manjaka tablet call sarondi a call sa tu chigon sable au manjaka bo 6 mas mo ma tongnai okay next phayo where the contravention involves quality lesser than commercial quantity commercial is a com but greater than small quantity aje small is a kisa kebang a commercial is a com a kesarni bokit kesarni kebang buya kom buya kesarni kita mau with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and with fine which may extend to 1 lakh rupees mokit kesarni da puila bini kol sama khable a kol san ke bo 6 mas ma thanai okay bo jodi no kol san se kebang distance se kom okay bo kesarni okay iko nai di 10 years and 1 lakh. Yes, 1 lakh rupees. Okay, tabu bo next nai di. Next ke where the contravention involves commercial quantity with take bo commercial khai to khabo babo business khai to bo sob somoy sidi 20 kg no boma phal to okay tamusa with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to 20 years and shall also be liable to be fined which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 2 lakhs rupees okay omokha je ব্যবসা খাই তো নাই সব সময় আম হাইদা একে যে সাইকো সিনি মঙ্গলসার সামা কাহাই even life imprisonment ko even in NDPS tangai di je Michael Jackson drug samani kisi sa top puda kaisa nam se ano la kaisa ro barom di 50,000 ro just appropriate nang abo se pass ro manjaka ki kaisa manjaka okay now the question is about gravity of offense they are quantity ni bo khuf injurious Gam bagai even capital punishment batong tao actor. Ningke tao interesting jenis. Ningke ang to saka je manjang nai ro. Tak no question khaimano sir ang chanai no saimano. E ang chanai no ni sata tamo abo saiman. Puila to saka be chikung sa tongke mano 6 mas ba 1000 10000 fine mar nai. Ningke tao ke je chanai ro. Chanai ro ni fine nai di. Okay. Punishment for consumption of any narcotic or psychotropic substance, almost section 27 whoever consumes any narcotic drugs or psychotropic substance shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 20,000 rupees or with both. Pulang saka tablet manja khanang chaya manja khamare nung 6 mas ma thanai tabuk nung ma manja kha ma chau chap chau okay sir 1 year, what can I do? 1 year with fine or 20,000 rupees or with both. Omoke je chanai ro. No khanale. Okay, omono loss hadan to. Okay, ang te kisa sanamu sungmani. Sung tau rom di ang kazano. Musi khanale. So, omo dai di sawo. Sawo that punishment for financing illicit traffic and harboring offenders. Ta an no ang sit tonir kha guli. I'm harboring ang tonir kha ang saya phano phaila phano tona banang punishable under this act buji khana ble financing illicit traffic and harboring offenders mala harboring means ang astroy de mani ta wanjigo ba ang bono ton drop ni ang taw an silingo ton kha agot lake police phaya so this is also an offense saja kita mo rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years na dinung oporadi be baksano but may extend to 20 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 1 lakh but which may extend to 2 lakhs rupees. Hingken na disung ang just hamani tam bujika ma boibo. Hingken na if you are harboring finance khaimani it is all punishable. Hingken ang Article 47 of the Indian Constitution sajak to state ni kaise responsibility to tam responsibility that citizens must have a healthy life, standard of living. Okay, omoni hoite no state bus government or act pass khaika or act pass khaike joto no komjorung thawai nai drugs nai nai je omon bili kaisa protective measures ni guni all law pass khaija gota nungwa sung nai na ba all jod law jodi ni pass khaya kan ke busuk sing kintu government of Tripura ni je o je ang high court ni samani the government of Tripura has reported nearly 65,000 kg that was in Gaza as being reported by the police staff before the High Court. Power of court.
Omang nong nong tesang belai ke kenar nam sudo. Orang code ni kaisa pakai cerai small quantity be romanja khamle. Bono rohori ni hamri jamano for treatment ni konadi for detoxification or na jomo kisan porindo if the code by which he is found guilty he means jetanai small quantity is of the opinion regards being held to the age, character, antecedents or physical or mental condition of the offender instead of sentencing him at once to any imprisonment with his consent, direct that he be released for undergoing medical treatment for detoxification of the addiction from hospital or an institution maintained or recognized by the government. Now, the other court ni besar bicara kaham. Bos hawo, ari o cerai bo haimani ko boleh bo omo drugs na kana. Here pathai do. Okay, bo bini court ni opinion asal hawo jang neng doctor recognize hospital thangai habai phadi. Do oma haibo court ni kaisa opinion tongo. Okay, nadi. Te kaisa interesting jenis omo next point tongo. Okay, bo small quantity by manja khangkai ke. Bono bo chai tongo ta. He is an offender by way of consuming of drugs. Okay, bo 1 year bono saja the court will produce then okay bo jelo tongnai. Kintu jodi ne wan soka bo chamani balogya for drugs saja sale chamai manja kha bo hamnani kaisa lama nu bhangke bono rohori rohta court ba high court bono sungo nung hamna da moso okay rehabilitation ba yo hota reform ko homo rohori bono thikai tu mano inke omo kaisa nai immune from omo norok spread khaimono section or section norok spread khaimono NDPS ni mo bela important section immune kake botamo suppose iko nai who voluntarily seeks to undergo tak ang drug addict khable ang saka ichai voluntarily ang saka who voluntarily seeks to undergo medical treatment for the addiction from a hospital or an institution maintained or recognized by the government or a local authority orang kita mo ang nizin saka arong ke court wants to go bono rehod bochi kon quantity chai bono hamri jaman same recognized institute kintu orang kangke ang voluntarily sao ang hamna mo sungo ang doctor ben thangi nai jagi nai hingke o jaga o provision mo tongo sini sika ro ang semono kebangma nong ni kekei nong ni bufaing rong tong na ni khud student ni bufaing po tongo drug addict hingke ang bono provision ma sao immune bo jodino saksang no saka malam he must be proved guilty bo majang na nang nai ba bo manje ke to guardian no bono step nai mano hingke suppose he is found guilty bo ma manja kha ke bo nijin saimano ta ang thangsi nai ang hamna mo sungo voluntarily bo thang nang nai ichha ki to bai bo offer ma khainai kintu kaisa government recognized institution ata iken nai di uk ksak rija provided the said immune from prosecution may be withdrawn if the addict does not undergo the complete treatment for it bo jodi no thak ang hamna ni thanga do after drugs nai to wi khabo afurke bo omo mafmaya 6 mas bo thaka 6 mas hamnai theda phaine phaine te 6 mas ma tong phinai abo kono relaxation ma eta okay o jaga to nunu sable ang kaise recognize hospital thangai ang hamna mu so ri bor ho kathani asbo a hospital kharine ane drugs na ukha okay o je immune je provision abo accepting abo khai saja face ma khai kinai okay abo ni seka je samani bo jodi na hamai phegable 6 mas eko 1 বছর ni jaga bote te 3 mas no phano bote nogo bote thana lock up phainenge bo nogon kibin manta hamoi nai so omo NDPS ni o duita provision ang belai hamjabo angomo no sanamu sungo ঠিক আছে মানে বল ড্রাগস পন চা খা ড্রাগস পন ইয়া ফরে জাখা বা মাফান মা জাখা কিন্তু অ লামা দুইটা তো কাইছে কে সিকাংনি প্রভিশন কোড বনো ওয়ান সং নাই কোড আরে বতু চরাই কা হাম হামনানি কাইছে ইনস্টিটিউশন রিকগনাইজ কাইছা ইনস্টিটিউশন বা সেকেন্ড কে ইমিউন ব নিজে সাকা আং হামনা মুসুমো নে আ জাগা কে ব হামনে ফাইমানতা নিকে ও আং এক্সাম্পল সাকা কোকেন নিকে 2 grams cocaine man kan ke no nang omoke small quantity ke nang oro small quantity ke bisa 1 year okay kan ke bo commercial quantity ke 100 grams tau sentri pran ke gaza for example
Jadi ni bo 100 gram ke 1 kg kaza manja khangkan ke bo small quantity do ke bo 1 kg 500 te 20 kg ni kom ka ke no bo aro bini matlab more than small less than commercial aja kan ke tamo sung op oro tongo when they contravene small quantity ka ke to 6 month ke te kaisa ke quantity less than commercial 20 kg से कम उनका के 1 kg से बेसी क्या बस बिनी regress imprisonment for a term which may extend to 10 years and with fine which may extend to ए अमोदा इनके ए और चार्टर नो punishment से कारण के साइड मानो पुलिस से ना को केजी आसे 20 kg दोरो commercial हाके रोम नहीं था क्या 1 kg नीचे क्या 1 kg नीचे क्या ना अरे less than दोरो 6 मास पठाओ आवाज़ इतना less than हाके पुलिस लोग कैसा और ओमनो यूज खाइता ओ आंगोनो नो तीनटा नो सिमें फुनोगी का जे NDPS Act इको और शेड्यूल नो तो वो कबांग मा लिस्ट खाइजा वो क्वांटिटी मार्के बसक साजा बसक क्या अब जो तो NDPS Act वो जागा साजा करूँगा जांग वो जागा ने बिसिंग और तीन को थामनो सिमी नोंनो जस्ट फुनोना बागे आंग हाईलाइट खाइता नो ओमो पोरी ने जो केस लो ओमो High Court ni Tripura High Court ni je Chief Justice bo besar bo express khai kya that omo asa chikun sa population no amsuk je affecting to mani bo express khai kada that omo to a shocking state of affairs bo omo sauta nadi it reveals that out of 660% arrested in connection with the crime related to almost boro stand enlarged on bail क्या बाबा चाहता बो बिजनेस खाई तो ड्रग्स फलई क्या बाकी कोर्ट बनो ऑब्जेक्शन बेल ऑब्जेक्शन खाया बहुत मतलब कतर कैसे प्रश्न खाईता वो अपन यहाँ बोलो ना बेल एकदम मालिया 6 मास कम से कम मात होना है वाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेजर खाने 6 मास कम दायरे मात होना बिनी कोटेशन ता बस हमारी को क्या ने almost how क्या ने ill mother illness of a mother or child in the case of this nature alone be a grant for grant of bail certainly not क्या वो साता नहीं और मत तो नॉर पोर क्या केस में पोर क्या तो बुझवाना दे वो बाकी एक्सप्रेस खाई आसे जीवन सा स्टेट हो आसे अरेस्टिंग तो वो बाकी फ्री हैंड बुरी तो ये अमर अमती वो को वाना जागी ने जजमेंट करता वो केस हो क्या सिंग सालाई मनी तो how to combat तब वो सिंग drugs 당동 사실 있어. 그 아니 어렵던 시니장 너저도 리퀘스트 하게 사가이관 로케션으로 뭐 하게 파디 기사 살아야는 소모로 하는데 이게 objective 뭐 안 때가 샤 비만 사마리카 하이슨 로포리 프로 생세 보일라티 브라와 노르 마스라이네 otherwise possible ya 이게 find time to do things together नगद थांगे बसा बुफा बुमा के सामोनो खाइनानी ऐसा common ऐसा collective सामो खाइन बागे you can let children know you care about them you can as a parents you must show them that I care you that I love you apa kita you can talk with them about being safe bagai tongai apa masalah you can ke noro joto no master degree student noro just I'm showing the role of a parents because you have the capacity to convey the same to your parents. Nor boko saimano your guardian no. Karon no ne. Ke haken no sunte ke khaimane. Ke follow up of the children activities. Children tam khain no follow up khain nai. Ke law to tongo. Law ang sakang ke law means here police kan ke je even je borok ni. Ke community sentao as this is also one of the community work. Ke NGOs to khain tongo. 이게 따고 individual 따고 ang 제가 삭삭 너너 파이어 꼭 살만 막 하이 너는 뭐 기필이 당가이 꼭으로 비리 막게 멜레 함나이 시니 버는 거리 이게 어머 가서 헬플라인 또도 이게 24/7 national toll free drug 어머 가서 toll free it's Ministry of Social Welfare and Empowerment 어머 가서 toll free 또거 너 아고 슬라이드 플랜 이게 너 산나도 폰라인 뭐 이게 toll free 뭐 해너 가서 너 how to 어머 또다 이게 ang
Love yourself first and everything else falls in line. Okay, drugs are not borok sak hamaya. Borok sak jikha hamja khankise everything will be fine. The quotation ta. Okay, angmo sai no paiswana jotono hamaya.